Times of Mizoram News Analysis ngai thlatute chibai levek ule Election Commission of India ECI chuan Tlaidarli Khan press conference na in state palile union territory pakata assembly election huntur apuang ta West Bengal chu April ni som ni pathumle som ni pakwa anin thlanganga Tamil Nadu April ni som ni pathuma Kerala Assam le Puducherry te April ni kwa heng state palile Puducherry Inthlan result hi May nilia chiar ani ang Election Commission in Inthlan hun apuang to a Model Code of Conduct zam ani nga langa sarkar anga malak na amto don lo ECI in Inthlan apuan malok voin chundar khat khan Assam sarkar chuan Mar People's Convention Democratic HPCD tenen Memorandum of Settlement MOS an ziaka tin Assam sarkar hian Kuki pol pathum UKDA KRL KLO KLA tenen MOS an ziak bok Assam State Tribal Affairs Minister Ranos Pegu chuan MOS ziakna program hi aman puya Chief Minister Himanta Biswa Sarma ero Union Home Minister Puamit San Assam atlo wangin atel thei talawa Inthlan dona hi chuan politician ten that an chua thina Assam sarkar hian Mar Welfare and Development Council le Kuki Welfare and Development Council hi ti puitlin sakngei te se voin hi March ni som panga US Iran war ni som parukna akalmeka thuthar lang sarjwalte hantar lang masa ila Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chu athito niasoi atama a video nungbera khan kutjungtang paruk alang ni in an soya screenshot chu adar chak viawa Netanyahu hi athitoa artificial intelligence AI mangin video an siam chopani tin Iranian lamtang ten an soichiam maya athile damthu hi komchakaom chuni se hanfin fia mai thei ani dona ma se kanriat lodan hi athumun kwal vek mai ni hetianga thuchiang om tak mai thei lova chuan Anadolu News Agency chuan voin khan Israel Prime Minister Office chu azot taphong maya Prime Minister Netanyahu hi adam tha tin an changa chu kanriat chin ani ri Israeli Prime Minister hi adam that tho chuan social media tangtalin adam thu hi ronsoi ve se a video thar mu turom silova a contact number nei kanom chuan lozuk video call mai ru Iran lampo hi anma ni dot soi vek hi an oi ve ta deu po ang voin khan IRGC chuan naupang nun na suat tu Israel Prime Minister hi aladamani chuan kan zui zelanga athingei turani anti US President Donald Trump chuan China France Japan South Korea le United Kingdom te chu anma ni long theu veng him turin Indo long warship Strait of Hormuz lama tirchuak turin acha Trump chuan Iran vau kamle tuipuite beichunzom atuma Iranian long shrim chu chwa antum lo Nimin Khan Trump chuan Iran chu atlom toa Washington nen inremna siam adu to tin asoya ahnu loka Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan inremna siam tumna omlova alang lo ruama po eng halak nama omlo inka hai ani emo remna thuthlung ani emo siam kan tumlo alati thek mai Indo mek rampani hrai tu te atangin twin kal tak chimle mar ang maya in hlat an soi chuak renga rin jok tur kan shelo US military lam chuan Iran missile ka chuak hi 90% in atlaniam to antia ma se an ka chun ero a holtan ta viau mai Iran Deputy Defense Minister Reza Tlaibnik chuan ral thuam lian zo ballistic missile te kan mangtan to dona Indo arai tualanga kan manglian tual don ti in Supreme Leader Advisor Ali Samkhani vuina programa asoi thichung te tana thamwan na thucha ani berang chu Nimin March ni sompali ni khatchung lekin UAE Air Defense System chuan ballistic missile pakwale drone som thum pathum akap thla Qatar point ballistic missile palile drone engemozat alo intercept vea an khopui doha mun then khat phei chu mipui in thiar chuak turin an hriat tir nge
Jordan point tunhai khan missile le drone som seri pakwalai an kap thavea drone pangale missile pakhat ero an chwa hlawani tukin jing khan Saudi Arabia chuan Riyadh le Eastern Province lampan drone som akap thla Saudi Arabia Eastern Province lamhi Khovela Oil Company lian ber omna ania drone pakhat chwa po hi apoi thui don hle ani Nimin Khan US military expenditure chungchang kan soya voina report kan huang chuan US in Indonesia panhi chungin US dollar billion 16.5 an mangto ani US Israel tangdun chuan target singkhat sanga lai an kap to Iran hi chuan atwar ve hle ang lelama chuan Iran lam hi mi sangkhat zali som li pali vel lek thi an laoma Lebanon lama mi zariat som ni paruk thi toin Israel lama mi som pali US lam hi som pathum thlona KC-135 cheswala thi paruk chiartelin air strike singkhat sanga an neina mi sang ni zathumpo an thilova an fim khur hle ani mel nge thlamruak hlir an ka zok US Central Command chuan indolong le sipai sanga lai adil bela Defense Secretary Pete Hegseth chuan apom sanghal BBC US partner CBS News in tukina report danin US Marine le warship te hian Middle East an pan mek Japan rama USS Tripoli chuan ahowa indolong sang hian sipai sanga vel an omani Indona chanchin ai ma hian aso khok oil market anghong dan le Strait of Hormuz lam hi kovel mit fukna ani a athi lo thi te se tuyal thaile eirong bol na gas mol hi kan ta na poimo a kan riat du po ani reng ani Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi chuan United States le Israel ti lo ramdang tetan Strait of Hormuz hon ani ati CNN in a report danin Iran hian China poisa Chinese yuan manga oil le tetan Strait of Hormuz ahong ati kumsangkhat zakwa som sari bor chho US President som thumpa sari na Richard Nixon huna tang to khan US dollar hi oil leile khalnana man alo ni to a Saudi Arabia nen petrodollar pek inremna anziaka US dollar hi an mangta vekani Ukraine war atang khan Russia chuan sanction atwarna sa US le atho puite beile nan Russian ruble le Chinese yuan chu an manglui veta ani kha Trump admin masa khan US China trade war chawa China point apoisa yuan chu forlar atum viawa ma se toilet pherzai thiam vorlar tumnen a hautak dan athumun atheng thuilo hle Iranian Foreign Minister hian ram then khat chuan Strait of Hormuz si an paltlang renga then khat ero chu hlauthonna an ne wangin an ngam lo ani maya kan hmelma titan chau khar ani ati